Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kasinjuk kinosin sharsh-nong ka bri hunyo trap kaladawa na ka sorkar jala baka dayban pinbana na ka black flag habro ka way jala haka arpusa bat arpusan terek unay wiyeng arjar arpuar kum kadak ka jing sngosi halo ka jing sya siadyap jong kinong shong jong ka shnong mukro haki pulit asam habay kran bu usketri jong ka sinjuk uba RL bala ulay thu baka sinjuk kadawa na ka sorkar jala bat ka sorkar asam bakin pinshitam daka basyuray pinyap yaki pulit ki badan kiti ban siat yaki riu pajba nang taw lay thu ba haka arflay trek unay we haka puan riu biji janmiet kan dan ka jing thang momti harangkat ka jing pelong jing duway ha State Central Library Hadin mengiyo yang kuar bat ka jing jak basmosi baja hawas jing jahil samukro bat mengilatip ba riu ngot kemensim ke bakodor ledong nak bat bun ngot ke bara bensau haka jing yasiat jong ke pulit asam bat ka kibriu jong ke forest department bat ke basmosi tam kalong lokani ke jing ja long ba ke asam kalak tampot kawan badle don bor hapo put sam jong ke jelak jumi nakaliang ka sunjuk penpawe ke jing smosi ka bakrawe bat ni pha ye ke jing sngolan shabaro kini kin riu tuli ke long yin ke paman ye ke jing ja ke basnosi bat kumjuru ye kini ke badan deng ke jing bensam bat nakaliang ka sunjuk ha ke jing yalang ke bakerki menta apdeng kirang ba snong hasor bat khapsor ni penrem jur ye kini ke jing le jong ke government of Assam khamtam bagi beliau ke bapat ya ke an ke Assam Police bat ke beliau jong forest department bakin susiat yap iki beliau ke balui ke batang ke ketiga kejat bat kipat dak sulai dak aman bakin siat bat simno ye ke jingem ke bakodor ke jongki hajing sya dadon ke ai la dei ban ya kran chwa dak ktin ke thli henry kum kan ye ke jing le ke jongki kawan ra ye ke jing song stir ke jing bom song sok song sngai bat kham tam kum hak ke kapor bakidang ong ban ye penbe kita ki pot ki sam kani kala the paja shisha dia nak liang jong ka sunjuk kinong shisha snong ka bri hunyuk trap hakani ke jing yalang ka bangila sim kerki menta sngi dina terpat syabaro ki dor basno ki pararam basno ba ni penlong jai ki snong ki thau jongi bangin pek bakan don ke jing song sngai menungi keno ke jing hura huri ke jing kulmar kham tame hakin ki por ba ki babun ki khna ki dang don hapdan exam ngimpa penthut ya ke exam jok ki khna ba nakaliang jok ru ila terwa syaka sorkar ba kumno ba government of Meghalaya kan declare a state mourning arsni kata arpusa wat arsan tereng jong diugna dan istutanat ku bantip ba ya kedua mentan yo chief minister ni pernah ya ai karai kasim ba nakal yang jumhur baong ba da cancel not ya baro kis program jong state lengkap bat ka festival jong cherry blossom ru apan sengek no madon na dumentan nakaliang kesunjuk ru ngila terwa ban ngiterpat ya baro kirang basnong kidor basnong kinong snong jong ka jella mekhlia he baro kowai khasi jantia garo bahagini ki asni ki arpusa ba arpusan dari bangin dia den ki lama yong hakijan ki jongi ginewa ki lama yong hakisnong ki thau ki jongi ban punpa ya ka jing smosi bat ya ka jing persya jong ka jing le riu donbor jong riu jong an jong ka jela asa bat
kaba laipat maka yang juga sunjuk karan sim ba nakal yang sunjuk mit talk city show chief minister jongi ban kumru show chief minister jong asam ban nakal yang sunjuk bila dawar nak government ke jongi hakwan chief minister jongi mentan ba kani ke jingja kan dei ban kun tang hakaba lodge ka FIR ni pan ong bang ngintong ken dak inquiry na kalian kesunjuk ni dawa badai pan wanra dak NIA badle yakani ke investigation but igini ki beriu ke badan keti dei pan ada ke capital punishment marbalai ki dei ki beriu ke bapat ya ka la ki beriu ke batip bat ke bapat ya ka ken pedon kam bakala ken sim ka ya keti kalong kai kabang gemla bat pediang kum kajat bendre bat ngin bodin na kalian bersunjuk ya kan ni ba ngin bahkan long kesin ke banengkong bat hatu bahkan long ke history hak state pak jela ke jongi begini ki badan benta ha ba khat ke jingim jong kini ki rewat ke bensim ke pakodo kin yo ya ke capital punishment katkum ke jing rai jong diyeng syari wa hajrong la kabak hadu wer ya balok ki Darbar Shnong katu kat ni ki dukhat jong ki executive members man ki Darbar Shnong bangini kundo lang lasai kasgi ha susu tham auditorium rengkat bat kinong yalam niam ke bapher bangit pulong ke jingduai ke bakarpat na kamta ke mensim jong kini diberi beladono ke jingim ke bakodor ke jongki rengkat bat ke invitation bangin hotlang your chief minister your deputy chief minister but kino ki minister jong ke jela ke jongi ki bala ban ya don lang bat ngi la shai ke sngi ak pon riu beji bangin long ke perlong ke ni kas special prayer meeting bat ngila ban kunthop lang ru bat ka candle lighting bat min boru ya usentiu ban penpau kadak bat ke burung ya kini ki mensim ke bala khat no pro ko ya jela me ke dia margani kala akta ya ke jela he baro ko kalau dia ke prestige issue ya ke setiap ke jongi ke kata ke buruk ke ijat bahawa ubriu suanda don pon penjam rengiu yang ini ke jat benriu apa puk sam le jom nak liam jom siam ong ba unra ya kan ni ke jipun snow bat ke ni rai ba sunjuk ke ai mata hak ke cabinet meeting ke bendong respect hak ke sunstand janbe jika ke bami nakta pun sepenting pak ini.